Rainbow Mizo Channel clear tu le ngai thatu te chibai kan buk la thau jawa USA rural 9 thaka President Thar Donald Trump laklu ani phatatangin ramchung baka rampon lampang foreign policy chak takin kalpui jui ngalania tundin muna phai chuan amma US kalphung chu Utran han tiang dewin alet ling thok ani ta deu bermaya chu chuan khovel ram thrang te chairon halo ta le bok ane tichuan khovelin Iranin nuclear program akalpui nia han hriat le han thlir thup chu President Donald Trump hian ti top sak tumin hinbiak na vai khat na nei towa tunin rinia hian inbiak na han nei le dona inbiak na kalpui tran ma le tun thleng hian Iran le US in kara boruak athalo tiela hemi chungchang atong chuak political expert tamjok ta chuan Iran nen inbiak na hloting tak an nei thei handrin lo mai ba ka thilkal dan thirin Iran le US in kar hi tun ma zonga in achiat pha handring jok ane tichuan hetiang kara hian Trump special envoy Steve Witkoff chuan Iran tana thudeng khong tak mai haron soi chuak ta kan thil tum le kan du ber chu Iran nuclear program ti to pania US chuan Iran nuclear program nuaibo vek hi aphu ta adiman ani ati Iran lamatangin dodal na haron langhala Iran media ten hei hi Iran tana thil thalo bulin tran na turani tin hanron soi jui ngal ane President Donald Trump special envoy Steve Witkoff hian Fox News nena hasoidan chuan Iran hian uranium thlit fim anei thai chin hi level niam taka da kantum dona tunan policy kalpui mek hi thak danglam hlok ani theina tur le uranium thlit fim level hi civilian ten an man thei levela da turin kan phutani hati tichuan media rang da chuan Middle East boruak hi beng dailamain boruak thalo jok lampanin tension hasang chomek zela Iran nuclear program te thak danglam saktuma US hian policy khaujok Steve Witkoff soyanga hankal pui dona ni chuan inrem na siam aharsat phahle dona chu chuan angong mek chu Iran nuclear site ten bay anto thaina chan sang tak om chomek kane antibok tichuan Trump special envoy Steve Witkoff chuan Iran nena inrem na siam chu President Trump nena inrem na hani chawin ti fel hanianga thilin thak danglam na final arrangement chu engang poni sela thilpoi mober chu Middle East monom joka siam te remna le mona le hausak na tur framework siam ania chu Iranin nuclear enrichment le weaponization program akalpui mek hi ti to pangai ti nani ati tichuan Iran hian chu nuclear program chu ati bawangaya khovel tan remna le mona dik tak thlen tu tur fair deal kan siamangaya chu tunhuna hian khovel tan hapoimol lea President Donald Trump chuan Iran laka hian chu thil chu ti turin minti ni hati President Donald Trump thiltum hi lelam zonga thlir chuan thil thatak ania Iran nuclear program ta hi inbiak na manga eliminate ta nuaibo hani thai chuan chu tluka thilomom chu homlo mai thaya heti rol hian khovela hindona lian tak nget tak mai mun nia aumeka chungin dona titop tura malak na jongjong chu ala hlo chammeka tichuan Iran nena hanin biak na hi akal fulo hani chuan battleground thar indona mol thar chu Irana hian athleng lawang ti soi thei hani lo boka heiwang hian khovelin borok sang tak noya Iran le US indormek na hi an ngai ven hle ani President envoy Steve Witkoff hian asoi jaldan chuan tunain biak na kalmeka hian Iran uranium enrichment level hi 3.67% da kantum dona chu kan thil phut ani boka civil nuclear purpose anti civil meet ten anman tangkai thai tur electric power siam chona tan tea anman ba khi US chuan ramti sak atum don lawa Iran uranium enfiatu thren khat ten report an peka chuan uranium enrichment level hi 60% vel hania thren khat ten han soidanin 20% vel hani boka mase US chuan he inrem na tharatana in biak na kan nei pui chan berle kan thil du ber chu Iran uranium thlit fim sa uranium enrichment level hi 3.67% in hasang thurani lawa verification nei huna po
weaponization program chungchang hi kalpuyan emti uluk takin endik ngani dona hei baka hian missile handa khom tele bomb trigger rang te po uluk takin hen fiani dona 3.67% ai sang hi han nei turani lo ati Steve Witkoff thusai hi technical tak chuan kan thiam lo hani mai thaya aol samjonga sai chuan 3.67% chau uranium thlit fim hi han nei han phal sak don ani chuan nuclear ral thuam siam chua tuma an malak mek na ti to pani mai baka civil nuclear program an ti civil mi te man thai tur khopa nuclear energy manga electric power siam chua po thil har satak le thailo tluk ani don hane ti chuan iran media hayarane chuan Steve Witkoff thusoile US thil phut ta hi Iran tan chiatna bul hani dona chuwang chuan Iran supreme leader Ayatollah Ali Khamenei chuan Middle East Israeli nuclear warhead anei hi nuaibo sak ani lo chuan Iran hian nuclear program kan kalpui hi top san kan tum don lo hatia Islamic Republic of Iran hi ramdang te thunhuayom turin hading lawane hatibok engponi se US le Iran hian tunkarin rinnia hian around ninatan in biak na hanai le dona masa hemi chungchanga po hian US chuan in biak na naina munatan Italy hathanga Italy sarkar chuan in biak na han kai khruai donani ti han puangjat nuwa Iran chuan in biak ram ni na hi omana bok chun zom hani dona US rotangin Italy Rome khopuya in biak nam hun hi thlak ani don lawani tin han report bok ani hetiang ani mek lai hian Yahoo News in report an pek dan chuan US chuan G7 ten pam sandaya Ukraine khopui lian tak sami khopui Russian sipai ten han baiwanga civil mi somthum le palin nunna han chan ba ka civil mi hliam tur za somjat mai hanom chungchanga khan Russia demna thuchua statement siam hantuma G7 member ram ta chuan Russia in khatianga sami khopui habai chiam na kha indona ti top tak tak adu lo ziale mi pui telaka indona dan bo chiat na war crime lian takani tia Russia demna thuchua hi siamantuma mase US sian assign vedu tak lo wangin G7 minister te meeting chuan he statement hi anti chuak talo hane Yahoo News chuan US sian assign du lo chan nia hasoi chu remna kongjonga in biak na kalmek chu hei hian ati chiat pal an lo wangin US hian an sign du lo niin an soyane antia heti role hian civilian poiselo pathian betu worshippers engemozat te tha anni baka hliam tur tam tak anum boka mase hemi chungchanga hian US hian strong takin thusoi hanei lawa Russia laka anem hlea US chuan technology lama sang tak Russia hian ati sual palani tin hasoya mase hei hi G7 member ram ta chuan anpum lo ane Ukraine indona chungchanga hian in hialna hachuak tawranga Europe leader ta chuan President Donald Trump hian Russia laka hian okisang amangam lova Iran te China te European Union tele Ukraine laka te trongkam dengkhong le natak tak amhan mek lain a cabinet minister tele US Secretary of State Marco Rubio tengai point Ukraine sami khopui Russian sipai ten missile han bai na chu thilrap thak tak ani tin han soi sela mase President Donald Trump chuan onem takin anti sual palani tin onem takin hala soi ranga mase Europe leader ta chuan ti sual pal ani thailawa hei hi indona dan bo chiat na war crime ani tin an ngai dan han soi ve thung ani Yahoo News sian report tan pek zel dan chuan amma khan Russia demna thu chua siam han tum lain US hian veto power mangin halodang chattoa Russia le Ukraine indona chungchanga Washington in thutluk na asiam thin dana wang hian G7 member ramte tho ho na an unity chu nasatakin ati chemek kani antibok hetiangani mek lai hian nizana vek khan Ukraine military te chuan thu chua an siama pamson daya sami khopui beina mopurtu Russian brigade te chu an beile tani ti han puanga tichuan sami khopuya poi khoina rap thak tak mai ron thantir tu Russian brigade thote han bei top lampanga hian Russian rocket brigade te base chu han ka pani ti han puang boka masa chanchen kan buat sailai hian helai muna thil thlen dan le chiat na han to dan hi chiang taka la hriat thailo niin fin fiame kani tin han reporta
The Guardian in report tan pek dan ta chuan world leaders ta chuan kumsang hi somni panga chunga Ukraine mitam tak thi na thlen tu sami khopui be chu andem hlea President Zelensky chuan ama tanga ruam man na felfai tak na ya mipui ta thana rap thak tak hi an thlen tirani tin apung jara ti chuan tumlok sa reng wangin sami khopuya Ukraine civil mi poisoilo pathian betu ta chu tam tak thatin mitam tak te liamna tak tak an tor tir bokane ati drone siam chona kong lampanga matruai tuang tluka han ngai hial trin Turkey po Ukraine thlawang hona konga ain rol thuk tial tiala Nimin Khan Turkey President Recep Tayyip Erdogan kai hruina hnuaya Ukraine te British te French le Turkey ten tuipui zau tak Black Sea tranga Ukraine be thrina chu ven him mani thaidan tur chungchang han soi howa masa he meetinga an thu soile thutluk na han siam ta hi chiangkwang takin han puangjar lo thunga Ukraine President Volodymyr Zelensky chuan hei hi Black Sea ven himna chungchanga sipai te inrol na tur thil military meeting poimo takania atul danang jela sipai te ral thuam te thon chuaka Black Sea ven him tura military deploy dan tur chungchanga meeting masaberani ati Ukraine thurol puiram te anin singsa chomek jela Nizan lama khan The Guardian in report tan pek dan chuan NATO Secretary General Mark Rutte puanlo kommialawin Ukraine surprise visit anai thut maya NATO Secretary General Mark Rutte hian Odessa khopuya thucha soya US kai hruina hnuaya in remna kongjonga in biakna nei na chu kongol sam hanilawa remna kongjonga in biakna hian konghar satak zoma sela Russia in Ukraine ramchunga beipui thakna thar hanai meka hian NATO chu Ukraine nen kanding dun rangani atia sami khopuya thilthleng po hi indona tran ani tranga Russia in civil mi te tarketa anai thinle infrastructure te abai thinani ti tilang tu jinga pakhat chawania Ukraine President Zelensky chu NATO chuan athop chunjom zel donani ti atiam bok Ukraine indona report kanon peka hian soilan ngailo kanneya side le lampang timaila Europe le NATO ten ralthuam mangin Ukraine nasatakin hantan puimeka thlani kalta chungkhan NATO chuan zona tam tak kandonga mase hei hi kan chana chunia Ukraine tan hian ralthuam tam tak kan pea mipui poisoilo te ven him ani thaina turin kan thaina sangber lantir po kan thredon lowani atia heiba ka hian mipui nena puanjar lo thiltam taka te NATO chuan malameka Ukraine le NATO inkara hian engma lo thon tur haum lova NATO in Ukraine athlop na hi engthiamoi na chembo mai thei ani lowani ati Odessa khopuya hathu soina hian remna kongjonga inbiakna chungchang soilangin NATO Secretary General Mark Rutte chuan he kong hi kongol samani lawa soihona discussion ol sam tak ani lo boka tharum thua in benara thlak tak tak te titop tur hian hunrei zo kan mamo don ti hachiangsa renga mase chuti rol chuan President Trump pan Ukraine indona titop tura Russia hi natakin hanorani poin NATO chuan full support kan pezel donani chuwangin Ukraine mi puita hena hian kasoinon leang in bula kan dingani tin heram rintlak taka hian mi pale mai chhuaisan tak tak te inoma mase hlaulova zalen na in nei hun tur chu ngaklel takin NATO chuan athirani hati voinlama The Guardian in report an pek dan chuan NATO Secretary General Mark Rutte hian Ukraine khopui Odessa hatlo hi US President Donald Trump Ukraine chu indona chokchok tun ni tia hapu nuloka hania mase NATO Secretary General Mark Rutte chuan NATO le Ukraine chu engthil main athen tran thailawin han thokho mekani ti hapuanga Ukraine President Volodymyr Zelensky le Ukraine mipuite Ukraine ramnen hian NATO chu engthil main engtika ma athen thrang don lawani hati heti mekla hian Sweden point Moscow in Ukraine khopui sami habaya wang tele civil mi te athateu wanga lungoi lo na lantirnan Sweden Foreign Ministry chuan Russia ambassador chu in Sofia turin hakawa International Humanitarian law angin civil mi le civil infrastructure humhal tura Russia in mopurna nei ta chu len chuak turin natakin hanorani tin The Guardian chuan han report ani ole khochin hathatwak lo wangin report sai tak tuntruma chuan kan siam lo mai nga
heti china hian kan du tok photanga ama ro chu report kan ron pek chin te hi khovelin han ngai ven le voina thulang sar berber te hania in ngai dan te comment lama lo soi le thau turin kan som cheu ane